Diak malu karena SM News Timor, husi areadores Porto Dili nomos Palácio Governo dia atau atualiza de baita hotu katak dadau de governo lihusi Ministério Transporte no Telecomunicação taka provisório dalam protokolo e área dane tanpa seia ela processo reabilitação badrei nazin sira ya pating dane. Tuang público sempre dubias nomos sempre sai sama DRPP de tangka dalam dari karit mau beli relata tuang. Jadi dia kami si kompanya Karet Timor Leste sedang kami halau lam ni obra baya drainasenya apa obrane nafsa kalai obrane sahane sang obra importante TP tambah durante ni inundação memang acontecia dilarang. Jadi kita buka posibilidad de wisata atu bele loke tang drainase ne halu luang atu ne wanjira udang karik bela bele meeting halete ya kai koling Karik mau proses rehabilitasi drainase kita ni baik kira tur kontrak itu tur kontratu ya tinang ido balong mai be amis kompanya am esforço ya Desember nya larang akar laku tengki nafsa significa dalam protokol ini ako na pa dalang idane kami si kompanya kami alikang bakulang ide nyande depois de bahia itanya be nasa crossing kon remata berarti tebel roke tidak balik jadi kita continuação balete apa drainase dari bilang dari bele remata jalan dari sidarang sira belas bele tapi agora vamos cari pak klima kalau tasi agora sama kas jadi kita mau cari coba banjir tasi tumba kita punya monta box halga drainase dari dia di area jadi kan yang pati serpus agora dong ini pati kan maybe kitanya drainase nih wajah metro 407 jadi di sini coba iya masa pos polisi nih significa ini remata si kultura mapalya pos polisi nih sim kalau tadi kita agora dong kita kayak ini main kita kalau kabel terkira aspal terkira apa kita sapa boleh significa jadi iya segmen 7 segmen agora mau ini tambah segmen 2 kita garanti kata remata ini rehabilitasi drainase ini kita garanti kata inundação sila ya dari kita punya garanti kita garanti tanpa kitanya durante ini kan kitanya be volume बहुत गले cuma itanya area drainase ini terlalu tinggi jadi po drainase बहुत lepe magdadaw nita halau hal itanya obra dane ini luang ne mais ou menos बहुत laliman jadi tabel garanti kata be sibel lah dia karik mau ambil hatene orçamento ba drainase kona po orçamento dadang ni iha nyamakas usi ADN 178.000 tiga ada barat mana semua ada narap foto le kalau ini bukan apa tiga ada barat ke mana tempo tiga ada kali kan tiga ada barat ke yang supus tiga Diak malu karena SM News Timor
dadaune governo lihusi Ministério Transporte no Telecomunicação taka provisório areadores husi Porto Dili niya nomos areadores iha Hotel Timor dinia ebe makadadaune companhia se halo hela rehabilitação ba drenagem ya pating dare almost sakarak atualiza kata drenagem dare laos de area dore sidane mai bese continuo huisidane bato iha pos polisi diniang odinune bele hamenos inundação be maka sempre acontece liliu sempre acontece ya pating dane nomos nune governo liusi Ministério Obras Público aku ko companhia kalau drenagem ya pating dane nune bele hamenos inundação ba hira ya tempo udah tamane maluk sira na pating atualiza kata dadaune motorista carreta no motor sira dadaune se utiliza hela dalam provisório iha areadores Porto Dili dia larang kerang tebot sira bele acompanha dane masito sound geral ya pating dane Tur informação nebe maka foi entrevista a SM News acesso kata dalam protokolo idane seloke depois fulang ida companhia halo rehabilitação ba drenagem iha pating dane Então, acompanhe dan uma situação geral e areadores Porto Dili niya NB motor no careta dadaune utiliza hela dalam provisório e Porto Dili di larang keda tambah dadaune companhia se halo rehabilitação ba drenagem sira iha Porto Dili toba iha parte puentel niya iha pos polisi ni kedas